Sorezi zikwasibwa abebembezi ba district y'Isingiro nabona uko kuzikwasa bari kwebembera amashomero aga. And then they must do earthing. You see, this is the road, but they will do earthing, and before handing over to you, they test. Amashomero agahirwa amashanyarazi ageizoba nago agarahanga hari aho amashanyarazi gatakashyikire. Ngenda kubanza kusima aba European Union n'aba UNHCR kugira ngo twabashabiro buyambi twaboreka ngo twina amashomero gitu Isingiro district agabana bakubodinga agakwetaga ngo nabo ba improvinga performance y'abana bitu bo muri Isingiro district twabashaba ngo batwereze solar panels nangwa na computers kandi bikiriza babe turetere izobe. Bakuru b'amashomero agahirwe Sorezi n'abajango mu irumahino okugubiranugura abana samwe mirimo yabo omashomero agubari kwebembera akuba right itwe twinebe ryo mu kirase mu kandi kirase mu of course twina abana ba boarding bitaka basavinga bomba mwene tusima abo janga turetera basora pano kandi ntegateka ngo bya data collection nzako gukora kunzi tinkubagambira bicumu comprehensive menzere twa kugira ngo isumu bagiba agire kuza kugicaginga mbwena hati rwe kwa sejo nimpamya mbwenu techuru ahabwo kuba twagira ngo batteries muzibiko mwanya gurije solar panels are going to be installed and all the sockets and lights will be here. Amashomero gona gine kizubu cyo mwirima tugatungire konka bebembeze n'abajangu entebe kanisaniz gendo misho okureba ngo agatatungera ha murundogu gija kwerwa amagombo ranka Ruyanga Isingiro Town Council Kashumba Rushasha Rugaga Kakamba na Mbare nizo ziganyirwa mu umuntebe kanisa zo murundi ogwo kubanza. Yes. And gasha kwa Ruth Nuwamanya.